Tuni hin Bollywood actress Amrita Rao chungahi itabang thilsi analhung kinham ti ho chomcha anasei kenoten 2000 kuma kona chun Bollywood sungahin khantau na tha akhat hi ahong umdo kinin romantic comedies family dramas chale youthful story ki ti ho hi ahin ha chi pi the jengon a hi chi phat lai ma hi actress min thang ta Amisha Patel Kareena Kapoor Priyanka Chopra chale Bipasa Basu kiti holoi jong hi zan khat ka ajong kin ta hi ahung min than do jing phat layo chana hi in chuti chun am ho hin Bollywood leading actress Liz ho chu ahin lo de mon hi chuchi ahung min phau ta actress hola chun Amrita Rao jong hi anazawin ama hin Bollywood sunga film journey hi is visikiti filma kona he ahin pada hi chi film ji chun kin ta in mi he thein ahung do ngal ta na hi ahin la ama dinga ahung min phau do na pen chu national production film viva kiti akona cha hin he chi film chu ana hit mama jengin chu akona chun Amrita Rao chu simple traditional chale innocent actress khanin ahung min phau the ta na hi he chi viva filma Amrita character chu ahoi the jengin he ji chun India sung se akon hilawa gamdang danga konin jong Amrita chun marriage proposal ho jong ahin mujing tain mi hausa mi nei zo ta hon anei ego ho le alim amel ho pumpumin a biodata ho kisan to lekha that ahin sol ta na hi Amrita Rao hi acting lam thiem ta na hi in Aishwarya Rai kisan jong lungki dangin ana thlai na hi ahile hitia min ahet mama jeng le angai sang mama talented mama jeng actress no chu I atile mainstream Bollywood sunga kinung mudo kitlo hila uma iti dana Amrita Rao hi ni hon viva gar ti bawa hi ahet no hitam ti hole Amrita Rao career hi Bollywood politics in itilam dola anasu hla ham ti ho hi do na chom ho chu adon but nading aban banin anaveote Amrita Rao hi 1981 June 7 nia anapinga hin konkani pau tho ho Chitrapul Saraswat Brahmin phunga kun mi hi hichi konkani kiti community ho hi mi homcha zat neu Karnataka akon hi wa hi hichi community mi hola akon ahin Bollywood sunga min chi ta adang dang jong ahong umdoin ga he theidinga Deepika Padukone Isha Kopikar chale filmmaker Sam Benegal kitho loi chahi ahin la Amrita Rao wang hi Maharashtra a anapinga chumuna chu hungseile na hin Andheri a Kenosas Girls School a lekha ahin simtawa Mumbai a Sophia College mona psychology lama graduation ahin la kena ahin ama hin degree ahin la masangin drop out ana hitan modeling le acting lama Kerala ki simding tia hi ana focus zo kha hi Amrita apahin advertising agency khat anei hi in asopi anau numei khat jong hi anein Pritika Rao agitin ama jong chu actress mama hi Amrita Rao hin Bollywood lamahin kinai pi ki het pi ti chu connection ima jong anei pun apu apate film lama anaki pi mi ahin support theiding jong anei kitlo hi ahung lol hin do na le ahin thil bol do ho zo se hi ama gun chu na le athip na ho kona ahin bol do ngena hi in ahin Amrita Rao apu chu actor min thang Guru Dut Kitipa adinga asopi ho khat ana hi ji achun ama jong hi actor actress te in sung hla akona ahi ti thei ahi thawin ahin la hi cho chun ama lo hin na le a career ho to kimat na I macha anei pu na hi Amrita hi anewa kona Bollywood actress Sri Devi fans khat hong hiya ama film ho chu avet jia Sri Devi chu ama dana hi anaki gel jia chutia chu film lama alung lut na ho chu ahin su khanga su hat be che na hi ahin nei jia hi Amrita Rao hi niaw cha hi lain Saruk Khan te ina party khana ding in anachi khain chichu ama adinga mimin thang ho anaki mu to pi na masat pe na hi athanu mama jeng na hi Enjoy say bangwa chu Amrita Rao apa Deepak Rao chu advertising agency background nei khat hiya ama own agency nei tu khat anahi in chutia chu apa business influence akona chu Amrita hin modeling le ads film lam hi college akai pat kuma kona chu ahin chi pi pana hi
chu tia chu coffee brand ho adinga commercial ads ho ahin bola fairness cream le Cadbury pak ho akona ama hi min ahin het do pan para hi music video monga ahong panna masat pen chu Alisa Chinai lasa wo Pierre Mera kiti cho hin chizo chun Cadbury pak ads ahin bol kinin chichun ahin ko na satain ahin khelta na hi azi chu hi chi ads ahin bol chu ahin mu do wa ko na chun Bollywood director sonjong ahin het do panwa directors min phau Rajkumar Santoshi chule Ken Ghosh kiti holoi film bolna X-Vix kiti le The Legend of Bhagat Singh kiti ho azong chu hung pang do a hi Amrita Rao adibut film masapen chu Aapki Baras kiti cho hin chu chi film atho hompi actor pa Raj Babar ading azong chu adibut film mama hekina hi hi chi film chu box office a khutita in analol hingzo pon ahin la a film chu avet wa hi le Amrita acting chu nasata in het thein ahung do tai na hi hi chun hi che film a ko na chun Filmfare Award for Best Female Debut ading in nomination ahin muin chi chu mi ading in ima hi zong le ama ading in lolhin na len ta ahung hin athil bol chu min zong het pi na ahin nei pan taw na hi chu chi kum mama achun Rajkumar Santoshi biographical period film The Legend of Bhagat Singh kiti achun ahung pangkinin chizong chu box office in analol hingbe se pon hinla National Film Award for Best Feature Film in Hindi kiti title anamuzo na hi aban in 2003 komin Amrita Rao hung hamin phauna film X-Vix chu ahung su do tain Ken Ghosh direction nanuya anaki bola Amrita chu lead role anapangkit Shahid Kapoor to anatho hona hi a film chu college life le khangdong kilungsi na thu ho akona kela do a kisima hin mi ho chon Amrita acting chu natural mongbong sound avet nom le jingona hi hi chi film chu commercially injong analo hingma ma jingin IIAF Award for Star Debut of the Year kiti title zong anamuzo na hi hi chi Amrita adinga ahong lol hinna ahong min thando na film khat ahong hitain ai le 2004 kumchun Amrita Rao hi film thumin ahong pangkinin ama sain masti kiti chu adul comedy type hin actor actress chom ho to hin anatho khomwa ama chu obsessive wife character anapang a hi hi che zong in mi hon Amrita performance chu adei mama jing kinon abana ani na cha hile diwar akitin chi film awang chun ama role chu scene atam lo jin ama ading in ima phat chom na aum be che pon hi abana athum na film pa chun acting lama akeral na sata in hype ahin bol pi be chein Farah Khan direct na noya kisim main hona kiti film che hi hichi Amrita role hi abula chu Aisha takia offer an ki bol masahin Aisha in ana reject phana chu Amrita chunga hi ana chu kha hi chu chi film a chu ama hi Sanjana Bakshi role ana pangahin a film hi Shahrukh Khan Susmita Sen chele Farah Khan ho pat la anadana ki he hena na hin la aung lol hin nahi Amrita performance ho ji akona zong ha tain ahin sim hoi chomi nahi main huna chu 2004 kumadinga second highest grossing film in ahong pangpain Amrita chun Filmfare Best Supporting Actress category ading in nomination anamongkin nahi aile is which film a Shahid Kapoor le Amrita Rao performance le a chemistry hon ahoidan ahin mu do nawa konin amani hi film dang ni ading in jong contract sign anabol form kinon 2005 kumchun Mahesh Manjrekar film wa Life to Aisha kitipen chu ahung so do kinin chizo chun John Matthew film Shikhar kitiazong Amrita chu ahung pangkinin hi hichichu Shahid to a film tho hom hon athum chana hitan chizowa chu Amrita chu insun tina amin hong ki thanga ai min ahin het na peno film Viva kiti chu hung so do kirahi 1999 kumma film Hum Saath Saath Hai kiti zawachun 2003 comment me prem ki diwani ho kiti ahin bol kinon ahin la alungel bangun analol hingzo pon ai Viva film chu Amrita le Shahid Kapoor adinga poimo mama khat zonga hin aji chu hichi romantic family film a chu Amrita hi ponam rola anapanga chutia chu a film chun box office a nasata a lo hlinna ahin pi hin Amrita natural acting zong chu mi pi hon anavet nom theima ma jingwa chi film a kona chu
nationwide recognition ahin mua Bollywood sunga dinga zong het theita hung umdo hana hi ahi le hi chiphat lai ta hi Bollywood sunga politics le controversial hung ha do pat lai ta chahin Amrita Kerar zong anasu kha dingin aum ta na hi Amrita hin a film tho atam zo hi Shahid Kapoor to ahin tho jingpe anahin alain hi ji chun Bollywood sunga amani chu kingai a hi tin thu ahung ki thang pan ketan hinla mi ho chun Shahid Kapoor le Kareena Kapoor chu kingai jing lai han a hi ti zong chu a het saw a hi aji chu amani hi 2004 kuma chu Fida kiti filma kona anaki hepan hona anaki ngai pan hona hitan akingai na hon zong zapi he na im lo hila anaki ngai hona hi chika la chu Shahid to Amrita kingai thu thang chu ahung gin do a hi le Kareena chu alung nom tapun Shahid chun achit ham ti in agel tan hi je chun Amrita chunga sugen theina chum anabol do lo ketta na hi chuti chun Bollywood sunga star a hi na le connection anei ho mangin film maker so le producer so chu alung la in Amrita chu project imacha azong apan sa talo diu ti ho in asen Amrita chunga hoilo ta comment jong anabole akiti ne hi ahin la hi chi ho chu adi mong hinam ti hi confirm a hinai pun Satyagraha filma Amrita le Kareena in anatho khom na hon chunga chun Amrita chu thudo aneun amani ki ka ki tu mo na thu thang ho uma film atho khom ki hon chu amani adinga hi dei lo asa em ti in adong na hi le Amrita chun ima boina ompun mi pi hling chi ki hita film shooting sunga jong ima kinu mo tu na jong ompun on and off screen a jong ima aka hona boina ompoi ti in asei kinin hi hichi chu zapi headinga adei lo ji wa chu asei mai mayo hidingin akilangin aji chu hichi film promotion lai chon amani ki ka chu kinu mona aume ti chu chin ta in aki hedo theijingin Kareena chun Amrita chu khatwei ni vei se elawa tam ta ve hi a ignore ji dan ho jong chu akimuin film star ho lim kila an ho vela jong adon nom lo dan ho chu aki he thein hi 2006 kum chun Pyare Mohan kiti film athonawin Isa Dolin Amrita chu a filmu case le crew ho zo se masangin epiji hamahin anabeng kinin hi he che filma hi Vivek Oberoi Farden Khan Boman Irani chule Isa Dol he chengjong hi anapangwa hen he che chil so zo nung chun Isa Dol le Amrita chu phar so ta hi ake ho hon pun Isa chu anu Hema Malini to Aapki Adalat kiti tok so muna ahung hon na chun Isa hin Amrita chu anabi emong hi ti chun nup thla ana anen Isa Saidanin director pa Indra Kumar le akriw ho zo se masanga chu Amrita hin abuse abola chiji achu akhut atha kha hi ti in asei ne hi Isa in hi chi athil bol chu kisina kanei puitin zong asen anu Hema Malini in zong achanu Isa chu apan pi chu mu thein aumen hi chutia chu Amrita chu anamin phau the wanga chu Bollywood sunga chu mi anei lo ji achu ha sat na chom hi anato to pe a industry sunga chu ama adinga panmun ana ha sabe na hi abang le magazine le newspaper ho in zong amin zong chu adi ta in zong ahin print pi ji powen abang le acting phata abola a performance so mi a sanga ana hoi zo ma zong le nominate bo akibolin award chan nading chan ho alhung zo ji po na hi chutia chu ato phatna ato hoina ho zong chu ama credit ki peji lawa Bollywood industry sunga alin alal thunei ho cha te zo chu ana changji e ta na hi Amrita hin film tha sign abolding anakila apia midang zo anaki pi in zong tampi awmin chuti chun lead heroine role chu ama helin star ho cha te ima hello cha cha akipi in zong ana umda pun hi Rakesh Roshan film Chris azong ko Amrita hi lead role ading ai offer anamu ai en ahin la itilele ham kana hin Priyanka Chopra zo ana changket ta na hi Viva film ahin tho zawa kona chu Amrita hi mi hon anangai sangwa anavet numwa a natural acting ho ji achu Bollywood sunga hungmin phawma ma dinga hi anagielo hi in athipna abol theina a talent ho kona avetwa hi le koiman ama hi ahin kham zo lo ding hi atiwa hi hinla 2007 kumchun ama adingin film khatcha aki release tapon film khatcha be adingin zong koiman sign abol povin hi ahin Hey Baby kiti album khatwang hi ahin thoin chizo chun Telugu movie khat athidi kitin Mahesh Babu to ahin tho kit hanin hi
chizo nung chun my name is Anthony Gonsalves kiti khanahin ahung ki mukinin abanin welcome to Saizanpur chile shortcut kiti injong ahung pangkinin hizong le hechi film ho chun ama acting kerala khantona phatchumna imacha ahin pi be chompu nahi chizo nung chun film thuma dingin contract sign anabol kinin hinla hichi ho jong chu boldo zo lowin ana den kitai nahi Bollywood sunga chun actress dangdang Karina Bipasa Amisa Priyanka kiti ho chun la ima boina to lowin phatain opportunity tat lowin amojingon kum khat sung jeng in jong film akomin atho nahi alangkhat lama Amrita wangchu achutipun wire production ho akonin lead role ading in offer thumbei lam hi anamu in bachna ye hasino kiti Ranbir Kapoor hero hi nading zauna khat na jong offer anamu in ahin la hichi ho chu ana reject ke ne nahi aji chu ama hin midang ho banga film thona hi intimate scene kiti ho chu anala alawa hi hije achu ama dinga hi opportunity hung hloma ma a talent anei le wanga ama dinga lampi anaha sa hi ta nahi 2009 kumchun Salman Khan to athoding wanted film ading in offer anamu kinin ahin la itihamin hichi chu offer akibol pe cha jong ana hepun itia ki chai hamti cha jong ka hepun khonung kein kahin hedo be me ati nahi 2011 kumchun national production te akonin I love you Mr Kalakar kiti chu ahin thon hinla nasata in ana flop kino nahi chizo chun Bollywood akon kumni sunghi akicholen break akilain 2013 kumchun Satyagraha Zoli LB le Sing Sap the Great kiti ho a ahong kimupan kinin ahin la hi film ho jong chu a Kerala hin boss theiding azaw ket pon hi film ho zo nung chun Amrita hi Bollywood akonin anaki kang setan 2015 kumchun Soras Barzatia adinga a film ball Ali Channa chun Salman Khan lead role hi nadi khanahin Amrita chu ana offer kinon hi jongle Amrita in analakit pon hi aji chu hi film ma chu Amrita chu Salman Khan aso pinu a pangdinga ana offer wa hin Salman Khan so pinu hi ding chu nom lawa anala nom lo a hi ti in asain hi 2016 kumchun Amrita hi TV serial ho in ahong lelut kinin Mary Awaz hi pechan he kiti in ahong pangen chikum mama chun RJ Anmol to kumsagi anaki ngai zo nung honin anaki cheng hon ta na hi azine akona kumthum zo nung 2019 achun Thekere kiti film in ahong zaw kinin abanin 2023 kumchun couple of things kiti amale khabusut chu ahin so doin ajipa to YouTube channel le podcast studio hoita khani aniki hon thlonin hi abanin 2025 ningkum chun Amrita hi Joli LLB 3 in ahung pangkinin chahi ama role ding hi Arsat Warsi Zinua pangdinga hi Amrita hin acting lama talent hoita aneya Bollywood sunghi nasata aholing the hin hinla Bollywood sunga controversy rumors chile industry policy hoje in talent ho chu apan na tapon adi ta ki bola hile ama adinga hi opportunity tampi ding a hi in hizongle casting calls hole sex or intimate scene homa anathonom loje in Bollywood sung politics in a acting kerala chu sangta in analhut so tapon a hi tuna ding in hi chanchui sautin video ho isaule like share anabolotin video kinaki mukit dingin nabonun stay safe and stay blessed